Jani Halo semuanya, lanturan jumpa lagi di channel Pamor Gamer. Riantukan kebausang iri kering puri, ide dalam menguri, jagi lungo iri kering tengah nafas. Ni bret kuning makin kemengan, riantukan merbat sarang rapi itu. Nana kini jani kusri, ngiring lanturang makin kekitan sane mau atur kuku ginanti sedurung ngiring sarang-sarang nguncarangan tuh pengasih karo. Om Swastiastu. Reng puri bawa sang dumu Ratu para pengerenge sarang sinang ngiring sane mangken paosa ring wewidangan puri dawa diri was ketinggal Sri Mangori riantukan ide dalam manguri poyo wenten lian jagi mopi dadap jagi lungo iri kering tengahin alas ni beret kuning ri sampune delungo meri kering tengah alas ni bret kuning sane mangkin meduwe mana pikaina kemengan pisan marabat ring menyana puri ni ketemawinan sane mangkin ni bret kuning merebat sareng menyanide yen paos angring jabut sareng madun ide putran ida kasih dayang duh dewa ratu agung riantukan meduwe mana kemengan asapun ni kecalar merpat sarang menyanyi raris putran itu kesedayang asapun satu angin bagan seribu yen gumanti kesedayang putran itu boyo enten liang unik wangen bogo ide sang prabu sasampune dalam lantur cerita sane jagi uning ayah risampune kanyekan ide sang prabu dalam manguri sampun kebaos prabu Jomujo gereng jero
sampune ide dalem manguri sampun prate. Cek permangkin kegesonan pikayunan ide nuju iri ke ring puri. Kancit ida manakena Urus kegesonan pisan pikayunan ide dalem manguri. Jagi mepitaken. Napi inik daging pikayun pitaken ide dalam manguri. putran ida sane Inik daging pitaken ide dalam manguri. Boyo enten tios. Inik kewentenan putran ide sane alipan. Beret kuning alon nangga Risampuna wenten minekadi bos ide sang prabu. Raris kecawis nibrit. Sado dadap alon pisan. Dak ratu sang Ingi ratu murdaning jagat. Angan palung ratu sang prabu luwih mau tamu wibawan angan palung ratu. Inggih majang ring ratu para pamiarsa ngiring sane mangkin mangde preside laik dur maning kunike sane suksemayang kita. Om Santi 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 Om.